मरुओइबा पाव मणिपुर लेरिबा इलीगल इमिग्रेंट सिंह खंदोक नबगी अनौब चटना कांगलोन कया सेमगा लोइनना स्पेशल टास्क फोर्स सिंह थमदुना मथौ तौहनबा हौरे हाइना मणिपुर पुलिस की माइकैदगी खंगलकले सेंटर न मणिपुर दसु डिलिमिटेशन प्रोसेस हौनबा थौरांग लिबा सिगी मांगोइनना लमदम असिदा लेरिबा मितोप सिंह हाना खंदोकपना असुंबा थौरांग ओइगनि हाइना माइकै कयादगी फोंदोकनरकले अमदे मणिपुर की सकनाइरबा थिएटर डायरेक्टर अमदि प्ले राइट रतन थियम लैखिदबदा ngasisu लमदम असिगी सीएसओम दि लुक्याना अवाबा फोंदोकनरकले खुरुमजरी ISCOM मणिपुरी पाव मीटिंग ताबिरिबा ख्वाइपुना मपुतराम ओक्सरी हौजिपाव संदोकना पिजरी मणिपुर थेंगनरिबा इलीगल इमिग्रेंट की इशू असी मणिपुर पुलिस न लुमना लौदुना म्यांमार बांग्लादेश अमदि पाकिस्तान दगी कांगलोन कायना संगसेलकलिबा मितोप सिंह खंदोकपगी ड्राइव सिंगदा सतनागदबा अनौबा SOP हाइबदे स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर सिंह सेमदुना डिस्ट्रिक्ट की मरी लेनबा SP सिंगदा खंगनख्रे हाइना मणिपुर पुलिस की ऑफिशियल ना एक्स हैंडल दा थागलखिबा पोस्ट अमदा पुलिस हेडक्वार्टर की माइकैदगी खंगलकले अनौब SOP असी हाना लेरंबा SOP अदुगा सेमदोक सेमजिन तौदुना अमदे अनौब कांगलोन के हापसिनदुना मरी लेनबा SP सिंगी मिटिंग मखादा चथगदबा ड्राइव सिंह हेना मपुंग फाना चथबा ngamnanaba sembani hairi masida natana mito khadokpagi drive sing asi hena mapung phana sathaba ngamnanaba district khudingi STF haibadi special task force amamam thamduna mathau tawhanba haure hairi drive sing asi ningthina sathaduna illegal immigrant sing khandokpa makhoina manipur da sathok sasin tawbada athingba thamba amade masa masagi maramda halankibaga mari leinana paikhatliba thabak sing asi manipur police ki senior officer singna kupna yengsili haina manipur police headquarter gi maikaidagi makhatana phongdorakle India amadi Manipur lengakna lamdam asidagi illegal immigrant sing masak khangdoknaba lakholakpa khongthang khudingmakta Arambai Tengol na matam pumbada saugatkani haina Arambai Tengol General Health Quarter gi Commissioner CMP Munindro Mangangna phongdorakle wafam asing ase Manipur Press Club ta pangthokiba paugi mifam amada mahakna phongdokhibane mahakna makhatana haikibada hauji awang nongpoki state singda illegal immigrant sing sangselakpagi asogba issue kaya mayuknariba asigi matangda handakta Assam gi Chief Minister nasu illegal immigrant sing asi jihadi ni haina lauthokiba amadi Nagaland state illegal immigrant sing sangsilaktana ba section thorang lokhatpa laikhre Myanmar da thokliba lana sina maram oiraga Manipur da sumito kya sangsilaktuna pamdaba thodok kya thokle issue sing asi thingnana bagidamak center amadi state lengakna illegal immigrant sing asibo thingnaba honarakpada Arambai Tengolna matam pumbada saugatkani adum oinamak center na income jali singani kun taruk-tagi mikok thiba haugani hairiba asigi mangoinana lamdam asida illegal immigrant sing hana masak khangdoktuna deport tawbiyo illegal immigrant sing masak khangdoktana lamdam asida delimitation tawnaba honabigenu haiba wafam sing thamki Ministry of Home Affairs da Manipur Governor da loinana mari leinaba akoi relevant authorities competent authorities government gida akoi leiriba Manipur ki indigenous population sing masibu ngakpi senbinaba aduga Manipur ki apunbagi leiriba sakam se kai gidanaba amadi kairakpa yabagi mo motoksidagi kanbinaba haidana koina mayamama haijadana adugi pot today the kongjang changdana lakjai adugi manung channa Mamang the Ministry of Home Affairs na akwai gi leiriba illegal immigrant ki matang da yamna strong oiba order thoroktana state government mapungoina Manipur gi state government su yauna akwai gi illegal immigrant sing si yam kanna yengchin gidawani makoi gi detect tawudabani report tawudabani haibagi dumba se thokki ba khoina ukhre adai duda Arambai Tengol na akwai gi press release thoktana madubu support tawu saki Manipur gi oina karigumba makhalamati kanglon kaina census samadi delimitation tawba yaroi free and fair asumba data da yumpham oiraga pangthokadabani haiduna campaign for just and fair delimitation JFT koba campaign committee ama semduna intellectuals demographers statistician legal fraternity political parties CSO leaders singi wakhalol kaya lauduna khana nainabagi mifama ma pangthokre
ngasigi mifam aduda Ministry of Home Affairs na tangkak ani thokna lagliba inkumja lising ani kuntaruk amadi lising ani kuntareta India pumbada census tawgani haiduna notification thoktuna thorangri basing laibak amagi tawfam thokpani Missing the Yumpam Oraga Puruki Kanglon Semitlon Lengaklon Kunailon gi Sakhat Maikaida Apongba Purakna Thosil Amani Adumaku Manipurgi Oinadi Hazik Odiba Tang Tadaba Punsi Mahing Ama Lairiba Furup Amaga Amagagi Marakta Free Movement Yadabagaloina Manipurda Mito Kaya Ama Sangsinduna Laiba Singasi Khandok Naba NRC Natraga Masiga Manaba Mechanism Ama Pangthoklaba Matungda Manipurda Census Pangthokpana Kanglon Sumba Census Haibadu Oigani Haiba Warepta Yumpam Oiduna Center Madi Manipur Lengakta Taksilagani Hairi Manipur ngasi Leisabi Mari COVID-19 positive oikre Leisabi Mari asi Tharaga state asida handaki oina aponba COVID ki masing Chahumga Nifutaret Yokre ngasi mioi ama discharge tawki adubu nauna mioi mari positive oirakpa maramna active case ki masing taramapanda lengdana lairi positive oiram laba Leisabi Mari adugi manungda ahumna Imphal West amasung amana Imphal East tagini hairi Traffic officers Singamli personnel Singyoiba refresher training program among Asikak Singi Superintendent of Police Committee Makada Additional SP Law and Order gi Incharge A Romendrom the Additional SP Operation KCG Oiriba Binoy Chongtham Nasarkia Duna Kaksing District Liba Kaksing Garden the Pangthokre training program madu the traffic ki sign sing Motor Vehicle Act Lisingani Tarama Panamadi VIP Singamari Lenaba traffic duties sing Khana Nainaba Loinana demonstration Toduna Pangthoki Kaksing District Traffic Management System Bu Hena Mapangan Kankhatna Phagatna Ba Khana Nainaki Thoramadu Pangthokpada Traffic Unit ki expert Leiraba Personnel Singna Saruk Yaki Manipur ki Saknai Raba Theatre Director Amadi Playwright Ratan Thiyam na Lekhitabada Manipur ki Hanagi Governor Gorbachan Jagat Nasur Thamoi Sokna Nungaitaba Phongdokladuna Imung Manung Amadi Marumapang Singi Awabada Saruk Yarakli Gorbachan Jagat na Hai Sri Ratan Thiyam India ki Theatre Bu Roots Movement ta Mapung Oiba Thodang Loramba Male Masigi Saknai Raba Misak Amane Matam Mamada Mahakna Manipur ki Governor Oina Leiringaida Sri Ratan Thiyam na Puthokpa Asibagi Isai Hai Naming Thonba Play Adu Mahakna Lingkhat Saramba Chorus Repertory Theatre da yengba fangkiba du ngasi suning singlei play adu da sizinakiba Manipur gi nat ki oiba fizol leiteng amadi khudam sangdam sing aduna numit adu da tinkiba babok singi pungning sumhatpa ngamki madumakna hairiba play asi Oslo da pangthokiba National Theatres is Ipsen Festival Lamadi Shield gi Theatre Olympiad tap amuk utnanaba chebau tharaktuna ikai khumnaki mahakna lekhidaba sina Indian Theatre gi oina matam suppada mengkhatpa ngamlaroidaba awatpa amadi leihoragani mahaki thawai mirelna mapugi khuyada ingna sikna lekhiba oira sanu Progressive Artist Laboratory Palna Sinduna Manipur gi Saknai Raba Theatre Director Amadi Playwright Ratan Thiyam na Lekhitabagi awaba phongdokpagi mifam ama ngase Palgi Auditorium da pangthokre mifam asida Palgi Chairman Oriba Manipur University gi hanagi BC Professor Hizam Tombina mifam mapu oikhi mifam asiga mari leinana Pal ki Director NTK na phongdokhibada Layoi Kraba Saknai Raba Theatre Director asi Palbu Haudokpiramba Theatre Thiyam Tarun Kumar gi Masai Ibungone Hairaduna Mahakna hingningaida Palbu Maipakna Bapibiramba Pautak Singadubu Singtharaduna Mahakna Manung Matam Sadana Lekhitabada Nongaitaba Phongdokhi Mifamaduda Saruk Yakhiba Singna Minute Amatomina Leptana Awaba Phongdokpaga Loinana Lekhidrabagi Maphamda Ikai Khumnabasu Utki Theatre Gilamda Malengi Miam na Sakhanglaba Inkumjali Singamaga Samapan Marifu Tareta Sangeet Natak Academy Award Fanglaba Indian Playwright Amadi Theatre gi Director Oza Ratan Thiyam na Manung Matam Sadana Lekhitabada Malem Pumbana Thengna Hauriba Awabada Coordinating Committee on Manipur Integrity Kokomi na Susaruk Yarakli Oza Ratan Thiyam Imalaiba Kitamak Malem da Saktalamba Theatre Gilamda Apunba Manipurama Kitamak Hona Biramba Masagi Araiba Pumba Kathoktuna Tungda Haurakliba Nahasingda Apaba Pautak Kya Pibiramba Oza Amane Magna Lekitaba Sina Iramda Manipur Sida Menkhatpa Ngamlaroi Taba Awatpa Amadi Leihoragani Theatre Gilamda Khongdariba Singi Oinadi Amuka Hena Astawa Saitheng Ama Phangba Haibadu Oire
मियाम अमदी ओजागी इमुंग मनुंगी अवाबदा कोकोमीनसु थमोय सोकना नुंगाइतबा फोंदोकपगा लोइनना अवांगबा थाकता इकाई खुमनब उच्चरी हाइना पाउजेलस्तिना मखा तारे। मालेमदा अरंग बथवन मिचाकुम ngaलंबा मणिपुर इमांगी असंगमा मपारी सकनाइरबा थिएटर पर्सनैलिटी प्लेराइट थिएटर डायरेक्टर ओजा रतन थियामना लेखितबदा कमिटी ऑफ सिविल सोसाइटीज कंगलैपाक सीसीएस केना थमोय सोकना अवाबा फोंदोरकली सीसीएस केना थादोरकपा पाउजेलसना मखा तारदुना ओजा असना हिग्लिंगै मतमदा मियामदा खुदोल तंबिरंबा थिएटर प्रोडक्शन सिंगदा लमदमसिगी इना खुलबा ट्रेडिशनल वैल्यू सिंग हौना लोनसत फिजेट सक्सा थक्सी खासी सरित सरादमदी थाजनबी कयाबू थिएटर की मसाक ओइना सिजनबीदुना लमदमसिगी यलहोमी मियामदा मालेमदा नौहौना सक्ताक पिदुना अवांगबा थाकता थंबिरमे इंडिया की अमदी मालेमगी खंग हैरबा एकेडमिशियन इंटेलेक्चुअल कयाबुसु सुमहत्पा ngamखी लोइनना इंटरनेशनल इश्यूज क्राइसिस कया मरोइना लमदमसिगी मियामगी निंगमदबा पेंदबा थमोय कयागी खोलाव कयाबुसु थिएटर की फंबाकी युखलदगी मयक सिंगना मालेमगी मियामदा पाउजनबिरमे ओजा की टॉप टॉप प्रोडक्शन स्टाइल सिंग उरुरगा मालेमदा तोमथेन ngalib थिएटर पर्सनैलिटीज जापान की तदाशी सुजुकी जर्मन की ब्रेटोल ब्रिज इटली की यूगियानो बारबा मदे पोलैंड की जर्जी ग्रोटोस्की दगी हेना थाक वांगलबा मफम अमा कंदुना थंबिरमी हाइना नहावरीबा थिएटर एक्टिविस्ट क्याना सकना सोनरी हाइरदुना सकनाइरबा थिएटर डायरेक्टर प्लेराइट असिना लेखितबदा अवा सैथेम खांग इमुंग मनुंग अमसु मालेमगी मियाम पुनमकी अवाबदसु सीसीएस केना सरुक यारी हाइना फोंदोरकले लोइनना लेखिद्रबा ओजागी थवाइना मपुगी नाक्ता इंगना चिकना पोथाबा ओयसनु हाइना थौनिरकले। मणिपुर थिएटर की लमदा सकनाइरबा ओजा रतन थियामना लेखिदबदा ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन मणिपुर स्टेट काउंसिल AISF ना अवांगबा थाकता इकाई खुमनबा उतपगा लोइनना थमोय सोकना अवाबा फोंदोरकले महाइरोइलुबसिगी जॉइंट सेक्रेटरी मणिपुर स्टेट काउंसिल की लेसेंबा मैतैना थादोरक सेरोलना हाई मालेम पुंबदा अरंगबा थवन मिसाक ओइना तोमथेन nganदुना लेहौरगदबा पद्मश्री अवार्डी रतन थियामना लेखिदबदा ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन की माइकैतकी थमोय सोकना अवाबा फोंदोकपगा लोइनना लेखिद्रबगी थवाइना मपुगी लेकोलदा इंगना चिकना लैबा ओइरसनु लेखिद्रबा ओजा असि इंकुमजलिसिमा चमापन निफुनिपान जनवरी की चैचत कुंदा ताइबंग खोंगदारक्तुना उरिपोक हौबम देवान लेकाइदा चौरखी महाकी लोइनबी मचानुपा अमसुंग मचानुपी अनि लेहौरे इंग कुमजालिसिंग अमगा चमापन मरिफु तरेता संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड फंगलबा इंडियन प्लेराइट अमदी थिएटर डायरेक्टर रतन थियाम मसागी अनाबना मरम ओइरगा रिम्स की ICU दा लेकनदुना लाखी अदबु खंगहौदना जुलाई की तांग 19 की नोंगालमदाई अयुपुंग अमगा मिनिट 15 चटपदा लाइकनबा ngamdana taibang pan thadokibane mahangna lekhidabasi imung manung khaknatana punamaki mangjaba amane amadi manipur malem sida masak taklamba khaknatana theater gi lamda malem pumbada pukhatpiramba saknairaba ratan thiamna lekhidabada lubasina lekhitrabagi thawaina mapugi leikolda engna sikna leiba oirasanu haina thawni jabaga loinana mahaki leihoriba imung manungi awabata saruk yazari haina serolasna makhatari तांगलबा इरम दमसिगी मनी ओजा रतन थियामना लेखिदबदा सवोंबुंग संगीत समाज के मेंबर सिंगना अवाबा अमदी नुंगाइतबा फोंदोरकले मणिपुर इमागी ममल यामलबा तांगबा मपारी अमा मांगजबत नतना मालेमसिगी मियांगे सव मेंखतबा ngamlaroidaba awatpa ama maruoina lamdamasigi आर्ट एंड कल्चर थिएटर बु पामजबा सिंगदा अचौबा awatpa ama ओइना लेहौरगनी ओजाना लेखिदबदा लेखिद्रबगी इमुंग मनुंगी अवाबदा सरुक यारकले कल्चर अमदी आर्ट के लमदा मणिपुर मालेम की थाकता थांगतुना थंबिरंबा सकनाइरबा थिएटर की डायरेक्टर अमसुंग प्लेराइट रतन थियाम दा लेखिदबदा UNLF ना अवांगबा थाकता अवाबा फोंदोकपगा लोइनना थिएटर की लमदा मरैबाक मरमदम मणिपुर की दमकता सोक्थबा नाइदना थौदांग लौबिरंबा ओजा सिगी मफमदा इकाई खुमनबा उच्चरी हाइना पामबैना लुचिंगबा UNLF ना थादोरकपा सेरोलमना फोंदोरकले सेरोलसना मखा तारादुना इरैबाक मणिपुर असे अपिपा सिंगलैपाक अमा ओइजरबसु कल्चर अमसुंग आर्ट के लमददी अदुकी मतिक इनाक खुनबा लैबाक अमने इपा इपु अहल लमन सिंगना थंबिरंबा कल्चर की पुकै लनगै कया अस्तिबु निंगथिना सेमजिनदुना अमसुंग अनौबा मतिक माया हैप्तुना हेना मतमगा चुसिनबा मणिपुर की आर्ट कल्चर बु आर्ट की मओंग कयादा मालेम की मिया ममांगदा पुथोक्तुना मणिपुर बु सक्ताखिबा इरैबाक असिगी तांगलबा लन अमने असिगुम्बा इरैबाक असिगी तांगलबा लन अमा ओरिबा रतन थियाम लेखिदबा असि मणिपुर की असौबा मांगजबा अमने अमसुंग महाकना लौरंबा थौदांग असि खुनाय असिदा मेंसनबा ngamdana हांगदुना लेहौरगनी मियांगी ओजा असि थबक अमा पांगथोकपदा यामना पुकनिंग चंगजबा खुनाय असिदा लाइरबा सिंगना थेंगनारिबा सैथेंग थोंग मानद्रिबा सेमिटलोना पीरिबा सैथेंग कयाबु लानथेंगनरंबा मिनुंगसि चावबा असंबा पुंसिदा
हिंगबा पामजबा मिसक अमनी मसिदा नतना इराइबाक मणिपुरगी सीरबा तनफम क्यादा मियांगा लोइना मराइबाक मफुरुकगिदमा थौना हनबा लेतना कथोकिबा मियोय अमसुने मियांगी ओजा रतन थियामना लेखिदबदा अवासे थेंगनंग हविबा ओजागी इमुंग मनु अमसु मरुक मपांग मयांगी अवाबदसु UNLF ना सरुक यारी हाइना पाउजेलकली कंगलई इमागी अथोइबा मपारी अहल इबुंगो रतन थियामना मसागी अनाबा अमना खंगौदना लेखिदबदा पीपल्स रिवोल्यूशनरी पार्टी ऑफ कंगलई पाक प्रीपाक प्रोग्रेसिव ना यावलगी अवांगबा इकाई खुमनबा पीबगा लोइनना अवाबा फोंदोरकले प्रीपाक प्रोग्रेसिव की असिस्टेंट पब्लिसिटी सेक्रेटरी एल निंगसिंग बना खुयेक पिदुना थादोरकपा पाउजल सिनेमा खतारादुना कंगलई मियाम अमदी मालेमगी मियाम ना हेना सकंगलबा अहल इबुंगो ड्रामा अमसुंग थिएटरगी हिरम कियादा खुदमाबता नतना वारेंग सैरेंग अमदे इसैदसु मसक नाइबा मियोय अमा ओइदुना मालेमगी थाकता कंगलई पाक पुसक्ताक पिरमबदन अचौबा थौदांग लौबिखिबता नतना कंगलई खुनाइबसु हिमाय चुम्बिरंबा कंगलई पाककी अरंबा थवान मिसाक अमनी मालेमगी मियोय क्याना अथोइबा मना कया पिबिदुना इकाई खुमनबिख्रबा अथोइबा असंबा मिसाक अमसु ओइबिरमे सिंथाबदा लोइबा नाइरारोइदबा मिरोल असिना मतम पुनमक्ता निंगसिंगदुना लेहौरगदबा थौदांग कयागा लोइनना अरोइबा मिकुप फावबा अथोइबा थौदांग कया लौबिरमखि अहलिबुंगो रतन थियामना लेखिदबदा कंगलई पाक असि अचौबा मांगजबा अमा ओइहौरे लेखिद्रबा अहल इबुंगोगी थवाइना मबुगी लेकोलदा इंगना सिकना पोथाबो ओइरसनु अहल इबुंगोना लेखिदबदा अवा मैसा लांगहौरबा इमुंग मनुंग मरुप मपिसा अमदि कंगलईजा पुनमकी अवाबदा पार्टीना थमोइ सेकना सरुक यारी हाइना पाउजेलकली मणिपुर क्लब ऑर्गेनाइजेशन अमदी MLA खरना नंबर 4 थिंगजिनरगा नंबर 4 ललोनबा सौगतपगी थवोंग अमा सथरकलिबा असे मतम साना थिंगहौदबा तारगदे खुनाय असि लुखरगनी हाइना असुंबगिदमक हाइना मिंथोनबा लुप अमना थादोरक सेरोल अमदा फोंदोरकले सेरोल सिनेमा खा तारदुना नंबर 4 साबा योनबा खकनतना नुपा नुपी सिंगदा सथबा क्राइम सिंग थिंगबगी मरुमदा लनाई खुदोंग साबा लौनबो होनरकपा नुपी मचा सिंगना सोशल मीडिया दा मफी कोमना वीडियो थागतपना लेमनरकपा मसागी पुंसिगा सेलगा मंतिकनबगी थवोंग कया असिना खुनाई असि लुपकदौरे असेंग पुंसिगी महाव खंगलबा खुनाई असिगी अहल लमन सिंगदी हक्सांग साजेल तौबा अमदे अफबा चिंजाक साबना सिंगबा कया तौदुना तिंजंग काइजंग दनबा होनरे अदुबु तुंगी मिरोलगी अफबा युंबी ओइगदौबा सही कुनगी तनफमगी नहा कयादी पुंसिगी असेंग महाव खंगदबना नंबर 4 न सिंगबा मयाई काबा चिंजाकी इपाकता इराक नदुना लैरी मरमदुना अहानबगी ओइना लंगथबाल एसी मफम खुदिंगदा काइथरकलिबा हिरम कया असिदगी कनबा ngamhongnanaba ngasi ACS da laiba maira pai bisinga warep kaya lawminanaba sem sabal loire kaitharakliba phibam kaya asidagi kalhoba ngamnanaba thabak kaya paikhatpa hauragani hairi मणिपुर प्रदेश कांग्रेस कमिटी की डॉक्टर सेल नसेंदुना नोमगी ओइबा फ्री हेल्थ कैम अमंग असि उरिपोक एसटी की लंबोई खोंगनांगखोंग द लेबा यूनाइटेड फ्रेंड्स लाइब्रेरी एंड क्लब त पांगथोखरे फ्री हेल्थ कैम होदोपगी थोरमदा कांग्रेस की MP MLA एक्स MPCC की प्रेसिडेंट एक्स MP एक्स MLA PCC ऑफिस बियरर PCC मेंबर पार्टी की वांगांगलोई MPCC प्रेसिडेंट अमदे कांग्रेस की थौमी कियाना सरुक याखी इम्फाल वेस्ट के चीफ मेडिकल ऑफिसर CMO यूनाइटेड फ्रेंड्स लाइब्रेरी एंड क्लब उरिपोक ब्लॉक कांग्रेस कमिटी कोऑर्डिनेटर डॉक्टर N द्विजमनी अमदी MPCC के डॉक्टर सेल के चेयरमैन ग खुसमनना पांगथोखिबा हेल्थ के मदुदा यूनाइटेड फ्रेंड्स लाइब्रेरी एंड क्लब ना कोनबा मफम सिंगदगी लाकनखिबा मियोय क्यादा लेमना लैंगबी खुदोंग साबा फंगनखी बगलोइनना तंगाई फदबा हिदाक लांगथक सिंगसु यंथोखी इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट ब्रांच की प्रेसिडेंट सोइरिबी DC बिष्णुपुर पूजा एलांगबम अमदि चेयरमैन डॉक्टर वहेंगबम गुलापी की थौसल मखादा नोमुंगी ओइबा वॉलंटरी ब्लड डोनेशन कैंप अमा ngaikong खोलेन बाजार कम्युनिटी हॉल पांगथोखरे ब्लड डोनेशन कैंप अदु ngaikong खोलेन ममांग लेकाइदगी लमाबम सकफबा अमदि बालागी मचानुपा लमाबम संजुगी 33 सुबह मपोक नुमित का मरी लेना इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट ब्रांच ग्रीन ब्रिगेड फाउंडेशन मणिपुर लाइफ सेवर्स मणिपुर यूनाइटेड डेवलपमेंट क्लब ngaikong अमदि Ngaukso Pokpi Department of Transfusion Medicine RIMS State Blood Transfusion Council Manipur AIDS Control Society National Health Mission na khusamnana sinduna pangthokpani ke maduda nupi 15 yauna punna mioi nifu na lemna epk Indian Red Cross Society Bishnupur District Branch ki former secretary Moirangtham Jagat na phongdokhibada hausiki matamda youth singna khunai asigi miyam gidama
Leibakidamata Kathokuna Blood Bank ta EPBG Tona Asti Yamna Apaba Kongthangni Makhatana su Youth Singna EPBG Tona Adu Lairakhini Amadi Soidana Pirakani Haibagi Thazabalai Haiki. Escola Women's College Nambol gi tongan ba department singda phangliba khudong saba sing college asida nongna tamlakpa mahiroi singda khanganna ba students induction program amangasi college asigi indoor hall da pangthokre organizing committee students induction program amadi IQAC Escola Women's College Nambol ga khusamna sinduna college asigi academic session listing ani kunmanga kuntaruk ki first semester students singda tongan ba department singi course sing Digitalize Tauraba form sing Matau Karam Nasizinagani, College Asita Ladyba Potential Sing Gyan Tahanba, Ladyba Department Kunmanga Kuntaruk Asigimaru Oba Information Sing, Mahiroi Sing the Kanghanaba Awareness People Induction Program Pangthopani Hairi, Thoramadu the Escola Women's College Nambolgi Principal Dr. R.K. Lokendra, Controller of Examination Salam Chandra Kumar, Organizing Committee Convener and Buddha IQAC Coordinator Dr. Salam Subhas Chandrana Athoba Mitunglen Sing Oina Sarukyaki. Asangbi Communication Sinduna Gazendra Moirang Themna Iba The Golden Rim Haina Mingthonba Sairing Lairik Amalang Thabal Kunja Mayalaikai Dalaiba Dr. Kamal Literary Complex Tangasi Haunabi Matung in a Pongkre Hariba Sairing Lairik Pongbagi Thoramata Manipur Cultural Organization Ki President Kangzam Radha Kumar Institute of Cooperative Management Imphal Retired Director Dr. Ningthau Khongzam Ranjana Devi Amadi Manipuri Advisory Board Saitya Academy New Delhi Ki Member Dr. L. Ramesh Shorna Maru Oiba Mithunglen Singwena Sarukyaki Nasigi Lairik Pongbagi Thoramadu Mari Lainana Aiba Gazendra Moirang Themna Fongdokhibada The Golden Rim Hairiba Lairik Asi Book Ahum Thokna Yauribani Hairiba Book Ahum Asidagi Book Ani Shuba Asina Maitaigi Lai Harauba Asida Machang Oina Puthokpa Amani Haina Makataki Imphal East ki Lamlai Kendra gi manung sanna leiriba Sabungkhok Ima Sobom Lairembi Sanglen dangasi nongmapan ba mifamlop Sabungkhok na sinduna lobasigi Foundation Day gi thoram pangthokre ngasigi Foundation Day gi thoram adu da tongan ba lup kya gi lusing bi singa saruk yakhi loinana tongan ba khang hei kyana Maitai Equina Karamna Marai Tarakiba Masumato Karamna Sakat Pamangzin Taba Kunai Ama Oinaba Karamna Hotnagani Haibagi Matang the Wangang K Thoramadu the Tongan ba Mahiroi Gana Mana Hijaba Jagoi Sai Saying Tibana Singba Kayasu Utki Thoramadu da Imagi Mayagi Convener Tia Suzatana Fongdorakpada Housing Society Sida Kai Tarakli ba Madi Honglakli ba Sajat Lizat Kayasi Mama Oibi Singamatam Pumbadamacha Simusena Duna Kanna Bohona House Makatana Dr. Dhanabir Laisram na Fongdokibada Aikoi Iraipak Iram Damasida Leminariba Aikoi Amana Amagi Mateng Pangnaduna Thazanaduna Lairiba Kudingmak Amatani Haiba Wakhalolna Mang Thana Thaba Kudimak Tauba Mathautai Madu Tauraba Matam Khaktada Idea of Manipurgi Changsiliba Kongjangasi Mai Pakani Fongdoki Tapi nato, naik jalan untuk to, berkait dengan apa yang kau beli hari ini biar semua. Kalau yang mana, mana nak mesti, apa nak mesti sudah ada lagi. Sih, bagi lifestyle yang jadi nak tahu beli sih, upaya pasti masa sih, hidup mana sih, aja begini. Lepas sasaran apa tadi depan hari bawa sini berkumpulan tadi. Apa yang kita mahu sih adalah masih nak kita ada sumsum kita di kita. Tapi hayo, kalau kita mana, apa yang kita juga ada hendak berarti. Mula pun dari di mana kopi warna dan kopi dia. Ini apa so? Apa yang kita ni mana saya kopi ini nam dino ba. Asyik mana saya mama kopi sudah biar lagi. Bicara mereka berharga yang cenderung ba. Pusat dalam
Seasonable loiraba polam recycle taunaba eco network manipurna plastic amadiate singdagi tholapa pollution hanthanaba environment kannaba lubanan balamdam am ohenaba go green campaign gi makha sathar poina hairok part 1 gi self help group amadi club singa khusam naraga khongalapa plastic amu hana recycle taunaba ngasisu kuntra humdoirak suba oina asok traders na sel piraga lekre akoi phibam luna na thamduna tholakadaba leina layong kaya dagin kanduna masafana leiba khunai ama oina bukhonabada recycle haibasi tawdaba yaraktaba amadi amu hana sizinaru raba plastic asi mai thadok pasu madudagi tholakpa mai khu asina nungsita yaw khrabadi cancer khaktana tana laina kaya ama na halakpagi phibam leiba maramna amotpa singasina mafam sana loshina bukhonabada recycle tawba haibasi yamna tangai fade aikoina sizinari ba polam sing asi eco friendly oiba polam sing sizinabiduna environment kanbadana tana lunan balamdam amo hinbada amotpa singasi recycle tawduna sel onthokpa haiba sida leminaraga malemasi kanbada punamagna saruk yan minarasi hai kumsali singani kunmanga degi lisingani kuntaret phawa kanglai economic development organization kedogi oina sahi ohongi thopugadaba singi wasak lobagi thoram amanga se ayo imphal gi thong nambolgi manakta thong nambonbigi manakta leiba kaithel ima konsang bigi sanglenda pangthokre kedogi thona nauna thopugadaba sing adu khairamban nupi kaithel sinfam amadi saktam kanba luki president khetri mayum santi nawasak lobga loinana kedona tawgadaba tabak thogai sing sulauk thokhi Thoramadu Kedogi advisor su oiribi khairamban nupi kaithel sinfam amadi saktam kanba luki secretary Thinguzam Rani lobasigi treasurer ke Pakpi Devi amadi atai kaithel gi ima kaya yauna pangthokhi Thoram adu datam asigi oina soibam manitona president Thoksom Surchandra vice president Khetri Mayum Manitomba na general secretary Nauram Lenina assistant general secretary Wahengbam Surjana finance secretary Maisnam Athoibana assistant finance secretary Kaya Lakpam Tolong Khombana publicity secretary Zensubam Ronalna assistant publicity secretary Taurem Abungna organization secretary Elam Bikramna assistant organization secretary amadi Oinam Santi Kumarna audit ki thopuna khankhi All Manipur Bar Association Ambagi Thabak Thogai Kyada Saruk Yaramba Advocate Mairembam Joy Sandrana Tha Sigi Tang Kunhumdoida Ikhangkhang Hodana Lekhidabada Ambana Sinduna Association Sigi Cherap Court Complex the Labor Office the Nungai Taba Phongdokpagi Mifama Mapang Thokre Mifama Sida Ambagi President Chakpram Bimol Sandrana Mifama Puoina Saruk Yakhi Ambagi members Singna Mapung Oina Saruk Yakhi Mifama Duda Minute Ani Tumina Leptuna Awaba Phongdokpaga Loinana Lekhidrabagi Mafam Daigai Kumna Utki Loinana Lekhidrabagi Thawaina Lairam Lel Engna signal laikina mapugi mafamda thongnikhi hauji makha tarakpada sanabagi pau amung lobirasi District Kang Association Ziri Bamna Sinduna Dibong Kunogi Community Hockey Kang Sangda Kang Kutara Tarukna Sarukya Duna Sanari Ba First Mixed District Kang Tournament Lisingani Kunmangagi Ngasi Match Nungtilgi Pung Amataba Matamda Sanaki Ba Pre-Quarter Final Rounda Yawal B Ningthem Kunna Yawal A Ningthem Kunbu Panjil Tarani Thoi Tara Kapna Duna Draw Panjil Tarani Thoi Tarada Mai Pakhe Kasigi Matsasi and Kiran Singh Amadi TS Hirojit Singh na referee amadi scorer oiki hayeng nungtil pung amataba matamda kasar kangkhut kasarga MITL Zeribam ga sanagani ngasigi Matsasi Yawal B Ningthem Kun amadi Yawal A Ningthem Kun kangkhut ani na sanaki SAYC B Sorok Ating B na tos ngamduna mai kai khanki amadi Yawal A Ningthem Kun kangkhungna kang kaptuna kang sanaba hauki ahan ba half mamangda Yawal A Ningthem Kun kangkhut na Yawal B Ningthem Kun Kangkhut pu panjel nipan mari damang jin thaduna chakhi ani suba half matungda kangkhut animakna kangkan na kap na khi adubu apiba matamda Yawal B Ningthem Kun kangkhut na Yawal A Ningthem Kun kangkhut pu panjel tarani thoi tara da maithiba pikhi loselakpada aying asagi pau amuk lobirasi ICAR Lamfelpat ke Agro Meteorological Field Unit Amfudagi Pirakpa Ingasagi report amagi matungina ngase Manipurda khwaidagi sabagi chang ase Celsius degree 18.5 manga oiki khwaidagi ingbagi changna
Celsius degree 19.5 oiki nungsit tayawba isting manilgi changna ayukta sada 32 amade nungthildana sada 34 oiki ngasi chukhiba nungjugi changna millimeter 0.3 ne Aroi bada maroi ba pau amuka na pizari Manipur da lairiba illegal immigrants sing khandok nabagi anauba chana kangon kaya sembaga loinana special task force sing semduna mathau tawhanba hore haina Manipur police ki maikai dagi khangalakle Center na Manipur da su delimitation process hauna ba thorang riba sigi mangoinana lamda masida lairiba mitop sing hana khandok kana asumba thorang oigani haina maikai kya dagi phongdok narakle Amade Manipur ki saknai raba theater director amadi playwright Ratan Thiyam laikhidabada ngasiso lamda masigi seso amadi lup kayana awaba phongdok narakle ISCOM news na pizza ba hozik fawbagi Manipuri pau matanga saloi jare mining tabiri ba singbom khana khurum jari